Ok, napravit ćemo još jednom sarajevske somune od nule, jer meni đavo ne da mira i hoću da nakon par savjeta profesionalaca ispravimo greške od prošli put. Jest da sam se tad saosjećao sa vama što nemate mikser i mijesio rukom, ali ovaj put ne. Svejedno je li to mijesi čovjek ili mašina, rukom ću ponoviti jedino ovaj proces u kojem nakon miksanja od ove ljepljive mase pravimo neljepljivu loptu i nakon prvog odmaranja rukom radimo ovo prebacivanje tijesta s kraja na kraj čontre da mu damo snagu. Ovo možete uraditi više od jednog puta, a još jedan bitan detalj koji smo uradili ovaj put je povećali količinu soli sa 10 na 15 grama za kilu brašna. Kada podijelimo u loptice, pritisnemo ih malo u disk i ostavimo i njih da odmore. U cilju nam je razviti najveću moguću temperaturu u rerni koju možemo, a ovaj pizza kamen lopata set, nadam se da ćete i u Bosni uskoro moći kupiti. Kamen u gornji dio rerne, rera na maksimum, grill plus ventilator, nek se to grije 45 minuta, a mi idemo na oblikovanje i poslušat ćemo pekare i nećemo silovati sredinu ovaj put, da dobijemo još autentični oblik, a ono što definitivno ne mijenjam je šaranje lajsnom za laminat. Vidite da je u međuvremenu dobila i neku treću svrhu. Nakon šaranja i malog odmora špricnemo vodom, dodamo obavezni čurokot i ide na kamen dok se ovako ne napuše, koja nakon 5 litara soka i ne potamne. Evo da poredimo prošlu i ovu verziju. Poslije pečenja i slažemo pod krpu da se ne sasuše i naravno opet jedemo sa puno putera, puno bibera i udarimo im pečat kao mojoj konačnoj verziji.